Oliver Jovanović. 1991. Moje viđenje rata. Prvo štampano izdanje. 1997. Posvećeno ratnim drugovima. Drajincu, Turčinu, kaplaru iz Banja Luke i nepoznatom vojniku u uniformi, Tigrova, koji je pristao da ga snimim. Kao i civilima. Biliju, koji je po mom skromnom mišljenju pravi haker, Cisku, koji posjeduje zaista retku osobinu, ume da odista sasluša sagovornika, Dobrivoju Ivankoviću, slikaru. Toronto, Kanada. I naravno, moje mački Cici. Predgovor autora. Konačna verzija teksta memoarsko-dnevničkog zapisa, 1991. Moje viđenje rata, privedena je kraju 96. godine, a prvi put objavljena u klasičnom papirnom formatu. Naredne godine, pomenuta dokumentarna proza je zasnovana, najpre na kratkim beleškama koje sam vodio kao vojnik u ratnoj zoni u jesen 1991. a potom i na mojim ratnim fotografijama koje su sačuvale delić tamošnje atmosfere. U ratu sam bio protiv svoje volje, mobilisan kao rezervist Jugoslovenske narodne armije, intendant u sastavu Niškog korpusa. Imao sam tada 24 godine. Teritorija na koju sam doveden je u tom trenutku, po svim važećim međunarodnim propisima, još uvijek bila deo Socijalističke federativne republike Jugoslavije i njen zvanični naziv je bio Socijalistička republika Hrvatska. Hrvati su već proglasili nekakvu nezavisnost i odcepljenje od Jugoslavije, ali njihova odluka još nije imala i međunarodno priznanje. Da situacija bude bizarnija, sam taj deo Hrvatske na kome ću pod oružjem provesti 36 dana, također je proglasio nezavisnost i odcepljenje, ali od Hrvatske. Naime, nalazio sam se na teritoriji samoproglašene, također međunarodno nepriznate, srpske države koja je nosila naziv Samostalna autonomna oblast Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srem. Stacioniran sam bio u Dalju, udaljenom vazdušnom linijom nekih 14 km od Vukovara, koga su Hrvati u to vreme, neposredno pre njegovog pada, prozvali svojim Staljingradom. Kada je moja kampanja prošla, po dolasku iz ratnog haosa, jedno vreme nisam znao šta da radim sa svojim fotografijama i beleškama. Imao sam neku nejasnu ideju, da od toga može ispasti kakva knjiga koja bi na sasvim iskren način i bez okolišanja prikazala šta se zaista desilo tamo daleko preko Dunava, ali oklevao sam. Mi, ratni veterani, uglavnom silom odvučeni na ta polja smrti, dočekani smo u Srbiji slično kao američki veterani u svojoj zemlji nakon povratka iz Vijetnama. Sa omalovažavanjem. Za nas, ne samo da nije bilo cveća i parada, poput onih dočeka koje su imali veterani Prvog i Drugog svjetskog rata, već se na nas gledalo sa nekim uvredljivim podozrenjem. Ili smo, naprosto, ignorisani od strane sopstvenog naroda i države. Države koja nas je tamo i poslala, u sve te prljave ratove, a sada nije želela ni da nas vidi, ni da prizna naše postojanje. Taj maćehinski odnos prema ratnim veteranima, ljudima koji su samo izvršavali naređenja, rizikujući sopstvene živote, postoji i dan danas. Ništa se tu bitno nije promenilo, to je bio jedan od razloga mog oklevanja da objavim knjigu. Taj osjećaj koji ti kaže da si kao učesnik rata, u sopstvenoj zemlji suvišan, nepotreban. Drugi razlog se ticao samih događaja koje sam prošao. U Hrvatskoj nisam direktno učestvovao u borbenim dejstvima na prvoj liniji. Bio sam deo logističke podrške, pozadinac, i to na teritoriji koja se smatrala oslobođenom. Stoga sam sebe zapitao. Da li je ono što sam ja tamo doživeo, dovoljno važno ili vredno, da se objavi kao nekakav istorijski dokument o ratu? U jednom trenutku, kao da sam delimično podlegao mišljenju svoje okoline, da je u stvari i nisam stvarno bio u pravom ratu, i da je smešno da o tome i pričam. Ali onda mi je, ubrzo po dolasku iz rata, dopao šaka jedan primerak Niške, Gradine. I tamo, u tom književnom časopisu, čiji je urednik jedno vreme bio i moj rođeni ujak,
Pronašao sam prevod memorsko-dnevničkih zapisa jednog sovjetskog vojnika koji je učestvovao u ratu u Afganistanu krajem 80-ih. Bio je mojih godina, također intendant, i također ni u koga nije opalio metak. Pomislio sam. Kada razmišljamo o vojnicima koji su bili u Vijetnamu ili Afganistanu, zamišljamo uvek vojnike u borbi, u paklu eksplozija i metaka koji lete, ali rat čine i vojnici koji one na prvoj liniji snabdevaju hranom i municijom. To je dužnost koju oni vrše, i bez njih bi svaki rat jednostavno stao. Njihovi životi možda nisu tako često ugroženi kao životi vojnika na prvoj liniji, ali i oni prolaze svoj deo ratnog pakla. Kada sam to tako sagledao, imao sam dovoljno kuraži da sednem i napišem svoju ispovest, ako može sovjetski veteran iz Afganistana, koji nije opalio ni metak, da objavi svoj ratni dnevnik, zašto ne bih mogao i ja? Opisao sam ono što sam zaista video na licu mesta, ne praveći od sebe heroja, ne izbjegavajući da pomenem i svoje strahove i dileme. U suštini, ono što ljudi koji nikada nisu bili u ratu ne shvataju je sledeće. Na najvećem delu teritorije zahvaćene ratom, ne dešava se gotovo ništa, ono što običan civil smatra ratom, a to je direktan sukob oružjem, dešava se u manjim, izdvojenim zonama, džepovima, i tako, 1997. objavio sam svoju knjigu Sticajem okolnosti. Ona će potom završiti i u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, a u elektronskoj verziji naći će se i na poznatom ruskom sajtu Art of War. I danas, nakon toliko godina od prvog objavljivanja, mogu ponovo da se zapitam. Pa gde smo to mi, tih 90-ih, u stvari bili i zašto? Milošević, koji me silom poslao u Hrvatsku, da tamo navodno nešto branim, predao je i tamošnje Srbe i celokupnu teritoriju njihove samoproglašene države pravo neprijatelju u ruke. A i svi vlastodržci nakon Miloševića samo su nastavili tamo gde je on stao, izdajući i narod i državu. Danas mi nemamo suverenitet, čitava naša zemlja je jedna okupirana teritorija. Deo Srbije, Kosovo, nalazi se pod direktnom stranom vojnom okupacijom, a ostatak je pretvoren u koloniju kojom se upravlja uz pomoć vešto instaliranog marionetskog režima. Ova današnja okupacija Srbije opasnija je i od okupacije u doba Milana Nedića, opasnija jer je nacistička okupacija bila sasvim vidljiva, sa ljudima koje odvode na stratišta, sa konclagerima i žutim trakama. Ta nedvosmislena, jasna pretnja zbijala je redove podčinjenog stanovništva, davala neki putokaz ka razrešenju, oslobođenju. Sadašnje istrebljenje naroda odvija se mnogo bezbolnije, pod jakom anestezijom, uz sveprisutnu upotrebu hibridnog rata. Stoga je kolektivna svest uspavana, a nagon samoodržanja praktično isključen. Svaki čovek, dete, svaka porodica, svaki deo naše kulture, našeg identiteta, je napadnut, srpski organizam je nagrižen do srži i umire. Umire pred našim očima svakog dana, svakog sata. I nema neke utehe ni u saznanju, da i naši vekovni neprijatelji, Nemci, Hrvati, Bugari, a i neki drugi veliki srboljubci također ubrzano nestaju sa svetske pozornice. Hrvati su etnički počistili gotovo sve Srbe sa svoje teritorije, no sad mesto Srba, eto, imaju razne Nepalce, Egipćane i Uzbekistance. I pretpostavljam da su sa njima sada daleko sretniji. A i da nisu, neće opet biti bljeska i oluje. Big Boss, preko velike bare, ovaj put maše prstom. Kaže: Take it easy. Predgovor za audio izdanje knjige, 1991. Moje viđenje rata, privedeno kraju u Vražogrncu 6. decembra 2025. godine. Deo 1. Vreme pre. Crvena zemlja. Iz kasarne mornaričke pešadije u Šibeniku, duga kolona vojnih vozila kreće u leto 1989. godine u pravcu Knina. Kao vojni kuvar putujem sa komorom, sedeći pored vozača, ravnodušno upijam pogledom kilometre i kilometre krša sa obe strane autostrade, načete tu i tamo tamnom mrljom kržljavog stabla ili žbunom, predeo naseljen zmijama, škorpijama i ljudima. Šofer, momak iz Bosne, ima oči sužene poput crte zbog ognjene beline dana na polju,
psuje dok potoci znoja meandriraju njegovim zažarenim licem ispod plave beretke. Nisam u boljem stanju. Par sati kasnije kada je kvalitetnu ploču autostrade već zamenio obični, izlokani put između dva preskoka, kamiona cisterne tek onako da nešto kažem, upitah vozača. Šta misliš, zašto je zovu crvena zemlja? Naziv, crvena zemlja, nije politička simbolika, kako sam se kasnije uverio stružući sasušeno blato boerđe sa čizama. Ostali smo tamo možda nedelju dana, pod šatorima, na terenu nalik onom viđenom kroz objektive. Vikinga 1, na Marsu, retki ljudi koje susrećemo su prema nama neobično ljubazni. Sećam se starijeg čoveka koji je svoj motokultivator vozio uporedo s kamionom nudeći vozača bocom crnog vina. Polazimo u pravcu Benkovca. U Četinarskoj šumi u blizini autoceste formiramo logor. Završni deo vežbe treba da se odigra negde u okolini. Do tada su jedinice mornaričke pešadije simulirale ofanzivna dejstva, a pozadinci su shodno svoje nameni održavali logističku podršku na potrebnom nivou. Sada i intendantski vod dobija svoju solo tačku. Trenutna evakuacija. Nekoliko kamiona sa kuhinjama i džipova zapućuje se 2-3 km dalje, prolaze različite tipove zemljišta, od kamenitog, obraslog četkastom travom do niske retke šume sastavljene od nečega više nalik šiblju nego drveću. Stajemo usred jednog takvog čestara. Iskačem iz kamiona, nespretno, i okovani kundak moje puške za dlaku promašuje nos radio veziste. Sudaramo se, on pada i pravo je čudo da je radio stanica koju nosi na leđima još čitava. Gleda me zapanjeno, u neverici. Ej, čoveče, na čije si ti strani? Pita me glasom koji podrhtava. Tu izvinjenje malo pomaže, ali se ipak na tome, srećom, sve i završava. Zastavnik, nizak, suvonjav, sa fizionomijom Save Kovačevića, inače glavni u puškarskoj radionici, kao najstariji po činu u našoj jedinici, naređuje postrojavanje. Saznajemo da smo u okruženju plavih i da je naš zadatak da izbegnemo zarobljavanje, dok naši ne razbiju njihove prosto. Čujem svoje ime dok ćata čita raspored koje nas traži i kada pada mrak. Sedim na borbenom rancu, leđima oslonjen na veliki točak kamiona, misleći na svoju sobu. Na biblioteku u krevet i pisaći sto, na krevet, lagano postajem svestan činjenice da neću da dreždim na straži ove noći, neću i tačka. Ovo je i za mene novina. Momak iz Loznice koji ima sličnu ideju i još jedan iz Celja udružuju se sa mnom. Iz kamiona u kome su madraci, ćebad i spavaće vreće, uzeli smo ono što nam je bilo potrebno, zavukli se u žbunje i odspavali mirno do jutra. Kažu da je te noći treštalo od rafalne paljbe. Ni ova dvojica nismo čuli ništa, kao da su nam uši zapušene vatom. Spavao sam na svom krevetu u svojoj sobi, gluv za ceo svet. Zastavnik nas izveo i postrojio, 2 koraka ispred celog voda. Smeškao se kao mačor, bio je to trenutak istine. Vas trojica, rekao je, ako ikada bude rata, prespavaćete ga i neće vam biti ništa.